28 августи соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар кӯчаи Раҳмон Набиёви ноҳияи Синои пойтахт ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди эскимомастеро мавриди истифода қарор дода бо раванди истеҳсолот дар он аз наздик шинос шуданд. корхонаи нави саноатӣ дар шаҳри Душанбе дар дораи татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат бо иқдоми соҳибкори ватанӣ Зариф Раҷабов дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд аз Федератсияи Русия ба истиқболи ҷашни бошукӯҳи 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардидааст. Бояд тазаккур дод ки самти асосии фаъолияти корхона асосан ба истеҳсоли яхмос ва маҳсулоти қаннодӣ равона гардида, иқтидори истеҳсолии он дар як сол наздики 500 тонна маҳсулот мебошад. дар асоси раҳнамоиҳои ҳамешагии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти истифодаи мақсаднок аз имконот ва иқтидорҳои мавҷуда дар роҳи расидан ба саноатикунонӣ бо суръати кишвар, мо тасмим гирифтем ки корхонаи истеҳсолии ҷДММ Эскимо Мастерро дар шаҳри Душанбе сохта ба истифода диҳем. дар корхона раванди истеҳсолот дар асоси талаботи муосир ба роҳ монда шуда, маҳсулоти хом барои коркард аз корхонаи ватанӣ дастрас карда мешавад. дар корхона асосан занону духтарони хонашин бо ҷои кор таъмин карда шуда, тамоми шароити корӣ барои онҳо фароҳам мебошад. мо кормандони корхона тамоми талоши худро барои расидан ба ҳадафи чоруми стратегӣ саноатикунонӣ бо суръати миллӣ равона намуда, фаъолиятамонро дар асоси дастгирии ҳамешагии пешвои миллат ҷоннок менамоем. корхонаи навтаъсис дар пойтахти мамлакат дар масоҳати 0.5 гектар замин қомат афрохта аз бинои истеҳсолии дуошёна ва маъмурӣ бо 20 ҳуҷраи корӣ иборат аст. хатои истеҳсолии корхона аз кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон аз ҷумла Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Мардумии Чин ворид карда шуда, бо ҷалби мутахассисони ватанӣ васлу насб гардидаанд. бо таъсис ва ба фаъолият оғоз кардани боз як корхонаи нави саноатӣ дар шаҳри Душанбе, беш аз 220 нафар сокини маҳаллӣ, асосан духтарону занон бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳибкори ватанӣ барои ҷонибдорӣ аз сиёсати бунёдкорӣ ва созандагӣ дар самти таъсиси корхонаи нави саноатӣ ки ҷиҳати баланд бардоштани иқтидори истеҳсолии мамлакат равона шудааст, изҳори сипос карда бо мақсади фаъолияти босамар ва тақвияти иқтидори истеҳсолии корхона маслиҳату тавсеяҳои судманд доданд. шукрона аз фазои сулҳу оромӣ ва соҳибистиқлолии Тоҷикистон менамоям, ки дар чунин ватани ободу зебо зиндагонӣ мекунем. дар арафаи ҷашни истиқлолият боз дар кишварамон як корхонаи истеҳсолии муосир ба фаъолият оғоз намуд ва мо занону духтарон дар он ҷо бо маоши хуб ва кори доимӣ таъмин шудем. мо занони духтарони Эскимо Мастер миннатдории худамонро ба пешвои миллат муҳтарам ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе изҳори сипос менамоем, ки барои мо занону духтарон чунин корхонаро фароҳам гузоштанд. хушбахтии мо ҷавондухтарон чунин корхонаҳои истеҳсолӣ бунёд шуд. ман аз номи худам ва кулли духтарони корхонаи истеҳсолии Эскимо Мастер ба шумо муҳтарам ҷаноби Олӣ ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ миннатдории худро баён мекунам. иттилоъ дода шуд ки маҳсулоти хом барои коркард ва бандобасти истеҳсолот ба Эскимо Мастер аз корхонаҳои ватанӣ дар асоси шартномаи дутарафа харидорӣ ва дастрас мегардад ва қабл аз коркард дар озмоишгоҳи корхона мавриди ташхис қарор дода мешавад. раванди истеҳсоли маҳсулот дар корхонаи муосири саноатӣ дар асоси талаботи байналмилалӣ ба роҳ монда шуда, бо сифати баланд зери тамғаи Эскимо М пешниҳоди бозори истеъмолӣ мегардад. озмоишгоҳи корхона дорои ҳама таҷҳизотҳои лозима мебошад. клевер дорем ки ширро аз назар мегузаронем. клевер ин таҷҳизот дорои 19 нишондод мебошад, ки равғанокии шир, сафедаи шир, зичии ширро нишон медиҳад. ба ғайр аз ин мо туршнокиро мебинем. ҳама маҳсулоте ки ба корхона ворид мешавад аз ташхис мегузаронем. дар озмоишгоҳи корхона тамоми таҷҳизотҳо барои санҷиши маҳсулот мавҷуд мебошад.
محصولات کارخانه در اساس همکاری با صاحبکاران وطنی در مرحله اول فعالیت به بازار استعمالی برآورده شده. با افزودن اقتدار استحصالی محصولات با صفت وطنی به کشورهای همسایه نیز با در نظر داشت شرایط بندوبست و انتقال صادرات کرده خواهد شد. محصولات استحصال کرده کارخانه نو صنعتی در شهر دوشنبه عوض کننده واردات بوده از لحاظ طعم و صفت برتری زیاد دارد. در کارخانه برای نگهداری محصولات تیار از جمله یخماس و کلچخندها 3 یخدان گوناگون حجم موجود بوده. کارمندان با لباس یگانه و خوراک سرغذای نصفی روزی تامین میباشند. در کارخانه برابر بیناهای استحصالی و معموری و دیگر انشاءات یاری رسان چنین آشخانه بر هوا ساخته شده است با مقصد انتقال دادن محصولات تیار به نقطه و مرکزهای سودای شهر نویهای مملکت. در کارخانه نقلیات مخصوص موجود است. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان پس از شناسایی با روند استحصالات و صحبت صمیمی با کارمندان و مسئولان کارخانه از گوشه نمایش محصولات تیار کارخانه دیدن نمودند. در نمایشگاه زیاده از 20 نامگوی یخماس و 10 نوع محصولات قنادی که در کارخانه موافق به طلبات معاصر استحصال و بسته‌بندی می‌گردد معرفی کرده شد. سرور دولت ضمن بازدید از استحصالات تیار کارخانه برای استفاده باز هم پره امکانات و اقتدار موجوده در مملکت به راهبریت کارخانه و دیگر شخصان مسئول دستور و سپارش‌های مشخص دادند. راهبریت کارخانه به پیشوای ملت اطلاع دادند که در فرصت‌های نزدیک با افزودن اقتدار استحصالی شماره کارمندان را بیشتر و صادرات محصولات وطنی را به خارج کشور به راه می‌مانند. بنیاد کارخانه اسکیمو ماستر در شهر دوشنبه در دوره دستگیری به واسطه پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی از طرف ما صاحبکاران وطنی عملی گردیده است. در کارخانه صنعتی استحصال محصولات عوض کننده واردات به راه مانده شده. محصولات ما زیر تمغه اسکیمو ام به بازار برآورده می شود. در اساس راهنمایی‌های به واسطه پیشوای ملت که امروز برای بالا برداشتن اقتدار استحصالی و زیاد نمودن جایهای کاری کوشش میکنیم که در آینده نزدیک شماره کارگران را به 250 کس رسانیم و صادرات محصولات خودمان را به کشورهای همسایه به راه مانیم. کارخانه ما با استفاده از دستگاه و تکنولوژی معاصر کشورهای پیشرفته فعالیت می‌نماید که این عامل برای عملی نمودن نقشه‌های آینده مساعدت می‌نماید. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان افتتاح کارخانه معاصر صنعتی را در پایتخت مملکت شهر دوشنبه در عرفه تجلیل جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان اقدام شایسته و سهم باسزا در پیشرفت و شکوفایی مملکت ارزیابی کرده مسئولان را برای دستگیری همه‌جانبه صاحبکاران وطنی بابت بنیاد و رشد استحصالات در کشور وظیفه‌دار کردند.